Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje awulike ividiyo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo. Sibhekela-ke nje ama-transfer umazi kwi-Betway Premiership sokubhekela laphaya kwezimnyama i-Orlando Pirates-ke kunodaba oluvelayo after i-Orlando Pirates i-announce ukusayina-ke laphayana-ke uSebastian Pedersen walaphayana-ke eNorway. Udaba oluvelayo kuthiwa-ke kune-striker esimlandelayo laphayana-ke uPedersen. Kuthiwa-ke i-Orlando Pirates ingase isayine i-striker from laphayana-ke izwe laseBrazil-ke uyena-ke laphayana-ke uWendell Silva ogijima-ke kuyona-ke laphayana-ke iSiearra yakhona-ke laphayana-ke eBrazil, kodwa-ke njengamanje-ke obebolekiswe laphayana-ke kwi-Santa Clara yakhona-ke laphayana-ke ePortugal. Kuthiwa-ke impela i-Orlando Pirates ingase impela-ke abalandeli ibagixabeze ngama-strikers amabili ekulona-ke leli windi lama-transfers. Impela-ke ibhakabhaka kuthiwa-ke lingase lisayine-ke laphayana-ke uWendell Silva from laphayana-ke iSanta Clara abolekiswe kuyona-ke ebolekiswa-ke yona-ke laphayana-ke iSiearra yakhona-ke laphayana-ke eBrazil-ke. Iyona update engiphethe-ke njengamanje, like ividiyo subscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe asihlangabezane kwividiyo elandelayo, nisale kahle.